Abusuafo me mo bibia akwa ba de ba GCN page so midin e de adwoa searching mesrew na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Yabeka ya 2016 abra His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo eye campaign eka ensem echega na fo se yemfa tumi no ema no na de tumi no ema na obeye nyema papa bebre e de aboa Ghana no o make promises bebre ne promises ni bia o make tuwa mejidi se eto Ghana fo akoma so eye free SHS and offense one district one factory. Na His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebeye Ghana ye man pani ye na edi dance say free SHS no eyade a we deliver a Ghana fu na ye di ho dance na eba no one district one factory na eyade a NPP fo so mo aye bebre NDC fo so say omo ehu bibia na ba kwa ebetimi edi ho dance eye ekunfi eye juice factory no ene de ye nenim say ekunfi juice factory no e produce eye drinks bebre ewo edwa so ayenye bi enom na ende wodwani ekrem ewo Bono region eye Banda district ekrobi a wofre ho buwei a ewo Fawoman omo abie sugar factory wo honom a chese e produce sugar a afa eye youth no over 500 a omo eye adwuma ewo honom na no na eye Bono region youth no omo ekrese omo da NPP amayoko na si ye papa because ankomo say enhwan over 500 eye adwuma and they now omo sa etimi akomo ano enti no eye Banda district no omo da NPP amayoko na say His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo etimi the sugar factory abahwa youth no enye adwuma eye nandofo yenti esenya report no esi ekoi na ensem we omo de tudwa ewo untumi TV eye nsempa fie eye program awan hyehyɛ omo de ebo NPP amayoko no daru eno omo de ensem we tudwa adofo yenti esenya ensem no esi ekoi Bui sugar factory ewo Fawoman ewo Banda district ewo Bono region no me no ka sei afa enipa 500 ebeboa na omodia sugar cane ahwede na timi ay raw material a produce sa factory na no ya emperifo me ko bia no mukaye a NDC time omubie factory bi commander egui NDC MPP ababa ye na odisika shemu nei wa say commander sugar factory no ebesire dem ebua a produce 60,000 tons of sugar afibia 60,000 tons of sugar afibia abisia one day so to one factory ameno ka say enipa afa omodwuma Ghana yetimi nkan abanya daruma otrem one day so to one factory anano one day so to one factory we bui sugar factory ewo Fawoman ewo Banda district ye bie nipa 500 and employ nso omunu ahwede na etimi mu a produce enya raw material efra factory no na etimi afibia 60 tons of sugar enti produce mo man no na emputuduma no enkoso ni nya koso ewo na watwi mu abusia ye guso ewo government district adwuma ba na ye ane ye boboso ye wi a ye beti asim wase Ghana becomes the first country in the world authorized to market Oxford University malaria vaccine following FDA's approval after extensive reviews of clinical and non-clinical vaccine development producers and quality assessment. Abusiamu kaya perifo ya se ye be ye duro na sa duro no ye duro a ya be fokwaso a e be boa na yade a ye fe no malaria no ye betimi atu ase okromi a FDA Ghana ha FDA ya abomode atimi awie awon hye na ba enei wonomo clinic awdo ene wonomo so a wonomo yarsabi awdo no ye de sa vaccines e be boa mo na aboama wo dwumadie om de enso etima koso Ghana ha yawo ena yadaruma sa dwumadie yi atumi akoso afei ya so government this week abisia adwuma aban ya no kroma enya dwuma ketwa okaya attempted suicide have been removed from Ghana's criminal offenses. The change say mokaya na enkane no. Sena obi epese o attempted
se obeku no ho ana we na adwen pese oku no ho na pese ogene nkofiri ne nsam a Ghana mra no na ehyem se wo ya se wa atemte kra ese ye chew na arrestew wo ya waji so obeku ho awanya nku ho no na mra ne se ese ye chew na arrestew na prosecute enei penufo enhye ama sa mra na ehyem no omo ye firi ho enti ne se wo ya waji se wo pese odi ho awu a nya de ya be chew bi omum no ye be do be kwa asabia ya kwa hwe wadwum se bia okonjom pi no ate akaserete badwana no na epedu ama na ho to se nhye a aba ne dia ba no we na ho dada MPP ababa e wan hye ye firi mu se be beboa madwuma de betuma akoso kama eno se ye nsem akoso e wona otwi mu a ye di hu nkomo bie e de achemo afede etosu bio ye guso o Gabon district meno ka say perufu omo ye dwuma Ghana Meteorological Agency e say no aba na daruma ana bana sevu ade ato abusia we cry between June 2022 and March 2023 sika 45.4.5 million Ghana cedi ana bana de ato se sika ni nkada ne nkwanta anya MPP abaya se sika nkada ne nkwanta na kwa me da ase we government district aduma bia abana ye puntujuma akoso taxpayers money bani dia project kakra ebi ne atwa hyem no na yanku anim Ghana ayete MPP aban ba ya cover ba ye ana bani ya se da bi ya facility se Ghana akwesa uyi kwalebu na ye conference akwa friwa ana hospitals na aka no kwa no etimi fe ni pakase bia eti abani hu se da bi COVID-19 na bia ya ni eti NCC hospitals eri kwani sha na 88 ana mu kwata ase na mu se da bi niamia bi ro ho a district bi ho a wo mu ni hospital ni bi agi se obi yare critical ai se man so ko meba ho da to bu ase ye beba ha mana kwa bi a far distance enti abani ya se wo di bi be fa na agenda 111 agenda 111 ye ni komi a abani ya se o ba 2019 2020 mu o ana ya tie ya na manfo so NDC fo se nya no kre agenda 111 bai ebi ani ho eti no enya adwuma sika bi ani ho abani ni sika wakofa ne he ana omo ya na ya saa ana MPP abase no eba junior ye ni bu amamuo ni ye de nhye papama oni bie ho to no a MPP aban ana ode agenda 111 bai e call parliamenters NDC MPC aka se sika ni ho abani sika ode be ma ntiri krom ha NDC MPC aka se abani ni sika ode be agenda 111 ma ntiri krom ha nyame o pa bone nyame odi MPP achi kakra ana banya sika agenda gwanwa kamia se baabi a ya sha asese ye bia no ye ne de anu achiri kura ne de ofom kura na bia 30% ebi de 80 ebi adu 90 baabi adu na ebi de finishing touches pani awie na bia meba ha medin sempa fie ban anya hwe no district bia ho a mitimi ya agenda 111 project ekoso ho jemi be ya chawi ekoso ewo Saudi ewo baby akra efe no peve eho ana sa agenda 111 yi ekoso abusafo enie project no agenda 111 project no ekoso no nkaka aka